Kupar Menteri Janmiat Shaban Pash Kupar Kibabnya ini pecwai kimat berkongsan. Dan ap kesorka dari kerai jong ke Supreme Court halo kasis pak sanho poin naik san keluar tingkah ke kuna na kejeng kelun ya kejaka cloud ke USTM. On kami shwa ke sorkar ya kerkom terikam ke tenak transport ya ki weipat ki jela shwa ban penbet ya kejeng jong kenongnya tourist taxi. Kular Menteri Ketenat Pulih Putih ubah Lakman Rembui dan kami punya halo kejeng tawa jong kenong hikai ad hoc. Bat mi kejeng kulmar hanong hali halo kejeng temu ban bu ya kejaka na kebenta ke solid waste management. Iku bawa kibubnya. Ka sorkar Meghalaya kalau ong bakandang up ya kerai jong ke Supreme Court halo kejeng kenok kelun ya kejaka klau ke bahek da ke University of Science and Technology Meghalaya lan ya USTM. Menteri Ketenat Pulih Putih ubah Lakman Rembui ula kentaj ban ong AA halo kini. Ka Central Empowered Committee lan CEC kala ai jengmut ya ka yeng bisa Supreme Court bandan kuna shispa sanpo poin lapsan kelur tingka halo kejeng kelur bean ka USTM ya kejaka klau. Kesorka jelapat ke bat scam bala bahak ya ke jaka kat kumki kendon bat baya ke kuna jong kene ke jeng penkeng ladap bandan bat layok pediang. The case is Supreme Court. So until unless the Supreme Court get the judgment, I cannot comment on that. Because whatever the Central Employed Committee have recommended, so we have to wait on the judgment of the Supreme Court. Thank you. Ka sorkan mik jela kala rai ban kemi shwai ke transport policy jong kiwei ki jela kum ka Sikkim Karnataka bat Maharashtra nelor kiwei hashwa ban shim ye kilat ban penbet ya ki jing jong ki nongnya tourist taxi. U sembut menteri dang ba ke jela u bakmi ru ye ketenat transport u ba senyau bahalang dhar u lakren ye kene hadien jong ke jingelang bat ki nongelam jong ko all KHASI Meghalaya Tourist Taxi Association henne ke sengi. Kat kum ke jing sngo ke jong u ke ni kamat ke don kam banda pet bat kemi bnya baha ya ki jing don kam bat ki jing shwa ban shim ye karai ka bakhat do. Today we had a meeting with the AMTA Association, so it was long discussions and finally we have come to conclusion that we need some time to come with a concrete decision, so both of us we are to go in the same page. So yes, it is an important issue, so we need some time to check it properly, so all the pros and cons in order to avoid any legal problems. That is the decision today. Menteri Ketenat Pulih Putih ubah Lakman Rembui ula kular ban kemi ya kijing dawa jong kinong hikai ad hoc kibi ki persya ki berdawa ban kentiu syak deficit. Ubah Rembui ula kubur bah kene kemat kala sateng la slem hendai ula ongpat ba kanom long ka besuk na kebenta ke sorkar jela ban penyo ya kijing dawa ka jongki namarkan donkam ya kijing pelut ke bebun. Kat kum uniu menteri u commissioner bat sekretari jong ketenat ula dep ban pelong ya kijing kren bat ke association halo keni kemat. We are here to serve the people. We'll try to serve to the best of our ability. We'll try to see the interest of everybody to be taken care of. But having said that, we will call the Commissioner Secretary has already met all organizations, and the government itself, they will do their best to see what it is to be done. But as of now, I cannot say anything. I have to see. Because government, whether I'm today or yesterday, is a continuous process. But we have to see the best, what we can do the best for the people, for all stakeholders. But as of now, coming to our demand, which means that the government will still study and review the suggestions and the views given by the different associations here in the state. The views and suggestions given by the political party and even by some of the school management committee. Ka jenge kulmar kalami hanong hali ha East KHASI Hills kat ba kinong shong shnong kila khang ya ki brieu ki ban na ki shnong ki ba markham ban wan yishim benta ha ka public hearing halo ka jing terwa ban bu ya ka jaka na ka benta ka solid waste management la sha ban rung tang ya ki shiphongut kinong mi khmat kat bai ki ba buon la pha ban phai no
ki pulit bat ki majestor ki ladon hakatai ke sengi ke jaka banyada na kinu ki jingi kerja ke senjuk kinong sensyar shnong par ken ke bala kentup ya ki khatsan teli ki shnong ke layalam ya ha ka jing persya ya kini ke projek kam haswa ha ubenai ke lalingkot kum kini ke jing pensngau pat ba la pelong halum solan ringkat ke jing kular jong ke sokar bahkan sedang ya ke kam lada kam yo jing menjur na ki trai shnong ki bas ngau khia halo ka jing la ban keta ya ke wa ken Ngiwan hang ni omdai bangi persya eganong hali ka badon jaka ngi kren na basai haba kidon ke jaka bandi haba kidon ke jaka ban ai sya ka sarkar la kilong ki dil na ki ai ro nginom tu klar e kata hare ka ai ka bangi don ka bangi kwa bandon hang la lang hane kalong namar bangi sngokhia tange ka wa omkhen baka wa omkhen ka bangi ki paj ba nong sesnong jong ka senjuk ngi penon kam ko mangi la ong mit bat sngi bun kinong sesnong men mit ro ki sa cha namar balai ki don ki ba ai jing mentoy ki ru paj ba lagalong ka khwai lagalong ka tongdo ki ba samit ka rep karyang ya di ya bam ge set ya tan di bat kum ta ter kani ko am khen ka dei ka ngilaban ong kalalong kum ka kemi ka bas sayangi ki wan da ka jimut ong ba mi mok unrung hok madan unra lagi ne kitai te long wan da ka sol le nakaliang chong ka bod district yong ba la tapi kwa ban le kim khang tang bai kini tekin screen shot kin long ta ka ta kom ban nam thut ka ta ka meeting lawan do ba bubun kin te la kam kum no kalong ta kin ada ki dan kata ka jing snow badan no man kran le yu da tamar wait la ban ngi men hang ni do persya ki kran sangut ngrungut ngiru kran sangut ngrungut ndai ba kran tang te ki la ta ki dan arpu ngut long kala yang iki ban ki kin kran kin nom kran pala ni da na ka sangut ngrungut kalong ta kin Menteri Ketenat Information and Public Relations ubak lakamen rembui ulakular ban pengkala ya ketenat na kejinglong suki kerukom treikam sya ketenat kaba KM Biang. Abakren shikila patai kubor hadien jong ka jinglet kemi ikerukom treikam jong ketenat ulo ong ba ketenat kala yo thia wat hapedeng kejuk social media bat kerukom sam kubor ke besten. Utrang ba ketenat kan kiu katkum kejuk bakan la ban ai marmar ya kejing pentip ki bekongsan sigi pat ba halo kikam jong ke sorka. The IPR is a very important department which will propagate, which will inform the people of the policies of the government and what is intervention and what are the achievements of the government. So, but it seems that though information passed to journalists but not in its own website or its own social media page. So that's why I told them that let us come back, we'll make this department a vibrant department. Ka National People's Party Meghalaya kalale burom ya State General Secretary ubalong uwei na kinong seng ia ke parti uba Kupar Blah. Ubala khlat no hnin kesengi hadien ke jingpang ka balaban laslam. La pelong ya ke jingelang sngolem ha office treikam jong ke parti akabalawan banyishim benta da kinong elam barangba jong ke seng. Menteri dangba ke jela ukonrat ki sangmaru ula penpau ya ke jing sngolem lingba ke rensan social media da ka bayatu ba uba bela ula long upara dekhot uba treshitom bat ubala don benta ban penklan ya ke NPP KHASI bat Giant Hills. Ka Shillong College laj umkra ni ke sngi ke pelong ya ke graduation ceremony ahaja apusan jongka da ka jing penkup burom bat ka jing lekmen. Agane ke program lawan banishim benta da UMP ke Shillong u Dr. Ricky AJ Singkon. Hadien ka jing sam ki khusnam beper jong ki jing pulie u Dr. Singkon ula ai khuble ki kena pulie graduate halo ka jing job ka jong ki bat ula penslur ki banyai long ki bas khem jingmud ki bawat banya bat ki ba bu thong ban ai jing shakri. Principal jong ka Shillong College Dr. S. Khongwer ulapun ko burom ya kinong hikai ki beladon palat apusan snem ka jing ai jing shakri ka jong ki Shaka College. Dear graduates, today as you step into a larger role as a citizen who will shape the future of our society and our nation, let me remind you and all of us that India, this great nation, is one of the youngest
countries in the world today. When I say young, it means that in this great nation, nearly 65% of our people are under the age of 25. Our youth are not just the hope of the tomorrow, they are the strength of today and the future of this great nation. Ka Office Deputy Commissioner West KHASI Hills hakajing snok tilang bat ka Swachh Bharat Mission Urban kala pelong ya ke Cleanliness Drive hanong ston komisi benta jong ka swachhata hi seva ahajar apusan. Kani kajing temu kolong ban pen internet ya katai kejaka da ka babuk da kijing pen bena bat kidak jing maham ban yada na kajing berat jabok bian. Ki wei pat ki kentup ya kajing draw bat ka jing tho ese ka program health cam na ka benta ka kot ka khia kinong pen khut bat kajing pen khut ya ka shnong borok ka wei. Kani ke campaign ke balas dang ha khat nyu trik unai lur kan sebeteng hadu ka artrik u risau kenang ban la ban kentiu ya ka jing khu jing suba ba ka jing pen sngo thu pat ba ha keleng ke district ya kamet jong unong ruai ba paunam jong ka Assam u Zubin Gak la thang no ne ke sngi ha ka snong jong u ha Kamarkuchi Kamrup district ka badon majan bat ka Guwahati ha Assam dagi hajar ngut ki beriau kentup ya kinong kershan bat ki riu pau khmat kila le burom khatdu ya u menteri rangba jong gejala Assam u Himanta Biswa Sarma menteri soka pedeng u Kiren Rijiju bat u Sabananda Sonowal kile don lang hakani kesngi Zubin Garg u lakhlat no nakani ka perthai ha Singapore ha kata ka ba sanphu asnem ha ka po bola lech banishim benta ha ka North East India Festival. Menteri Ketenat Puli Putih jong kasoka pedeng Dhamendra Pradhan ne kesungi ulapli patba ya ka Viksit Bharat Buildathon aja apusan hanong ba Delhi kene kesinjam ketemu ban kentiu ya ke jingnang jing start ban penbet ya ke jing e bat panshania halade hapdeng kisamla ka Department of School Education and Literacy jong Ketenat Puli Putih ha ke jing snok tilang bat ka Atal Innovation Mission jong ka Niti Ayog kala pelong ya ka Viksit Bharat Buildathon aja apusan aga khatlai tarik urisau mentau snem kani kesinjam kalong ban penslur ki samla ban ai jingmut ban penwandur bat ban shna ya ki prototypes halor kaphang Atmanirbhar Bharat Swadeshi Vocal for Local bat Samriddhi Bharat विकसित भारत बिल्डाथन 2025 की इस उद्घाटन कार्यक्रम पे उपस्थित सभी भाई और बहनों पत्रकार साथीगण भारत आज इनोवेशन इंडेक्स में तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत में यूनिकॉर्न की संख्या बढ़ रही है। भारत में पिछले 11 साल के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इनोवेशन को एक प्राथमिकता की विषय बनाई है। Ka Martin Luther Christian University ke lapelong ya ke convocation ke bakat pra ne ke sngi ha Larity International Center mau ke siang da ke basam ya ki degree bat ke diploma sernot syaki syihja sangut ki samla puli ki nongseng jong ke education world bat parents world udilip Thakure bat ke Sumya Yasmin kila ai jingkren hak ne ke jengelam katba ki reungut ki samla puli berim lapun ku burom da ke Distinguished Alumni Awards. Kementeri Berim ke Kong Amperin Lingdo kala kentu ya ki samla puli bekin no senyang syaki shnong ki tau bat kala penpauru halo ke jing don kam ban bishar biang ya ke jing trelang jong ki riu shimet hakat nat puli putih. In the healthcare sector, because we have now realized that if immunization in its strength is still rejected by the community, then we need to handhold community themselves. I have also held education in my political career, and believe me when I tell you that
the community themselves are not willing to move away and deviate from the intervention of private players in order to better this education system. Ka Presiden Jong Kari ka Draupadi Murmu ne ka singi ka lasam ka khusnam shikila do jong ka National Film Awards ka ba nyop huai ka ba long hanong ba Delhi u actor ba paunam u balong ru u director ba producer u Mohanlal u layo ka khusnam Dada Sahib Phalke Award na ka benta ka snem aja apulai ka film 12th fail ka layo ka khusnam Best Feature Film kat ba u Shahrukh Khan bat u Vikrant Massey kila syapun ku burom kum ki Best Actor na ka benta ka film Jawan bat 12th fail Karani Mukherjee kelayo ke khusnam Best Actress Award na kebenta ke film Mrs. Chatterjee vs. Norway. Kat ba unong penmi film na Meghalaya u Dominic Megam Sangma ulanang kampau syuk-syuk hadin ba ke film Rimdo Git Tanga Lani Rapture kelayo ya ke khusnam kum ke Best Garu Film ha ke National Film Awards. Mentang nyepit ya ke jinglong jengman ke sunbeneng hatura. Kajing kreat kalong apusau degree Celsius bat kajing shit kalong laipu degree Celsius kajing sengam kau mentagasi kalong nyop kendai nek shispa bat kajing hap slap kalong lai point nyo millimeters. Aba pai pat shenong ba Shillong kajing kreat kalong kat kendai degree Celsius bat kajing shit kalong apu nyo degree Celsius kajing sengam kau mentagasi kalong prapulai nek shispa bat kajing hap slap kalong iway point nyo millimeters. Kat bah jawai pat kajing kreat kalong kat kendai degree Celsius bat kajing shit kalong apunyo degree Celsius kajing sengam kau mentagasngi kalong prapuwe nik shispa bat kajing hap slap kalong iway millimeters kalak bandon kajing hap slap bat kajing tiat upertat akibabuan kijaka hatura Shillong bat jawai syuaban poi syakabukut jong ketuk kubor ni pek biang saksiannya kini kimat berkongsan Dang ap ke sorkar ya kerai jong ke Supreme Court halok shispa sampo poin lapsan kulur tingka ke kuna na kajing klon ya ke jaka cloud ke USTM On kami syua ke sorkar ya ke rukom terikam kena transport haki weipat ke jela syua bentenbek ya ke jeng jong kinongnya tourist taxi Kular Menteri Ketnak Pulih Putih ubak lakmen rembui ban kami punya halo ke jeng dawa jong ki nong hikai ad hoc Bat mi kajing kulmar hanong hali halo kajing tu banbu ya kajaka na kebenta ke solid waste management. Keparlok kat tungi lapoi sebekut jeng tup kubor jeng menta kajan miet ngin sia syame pila syai kesengi hagajuk kubor kubli shiboni pibaro. yourself for solid kami sarijon manuhe kandhot tuli nibo sarijon manuhe kandhot tuli nibo noir ghatone